Finai TTADC Chongbari 2026 IPFT Bodolni Salchang Sama Haike Nukjak Tongkha 25 Nutan Bazar Malbasa constituency wo Kubangma Kamino Khobui Salka Korbuk Rotno Sadon Amchayo bo Haino IPFT bana romani mangpli kasawai faika Koktumani Bishingti Shemangkha Borok Shakango BJP ni bana rom tongmani Haifano IPFT ni enggai Chongjak Pranab Tripura ni samung klaiman nugui Tongthokjagui Borok bono yachagui IPFT bana romkha Koktumani Bishingti Shemangkha Pranab Tripura Puila Vice Chairman ni samung klaimani Korbuk blogo Amchaini Borok rok bini samung luku rokni hamkraini bagai klaiman nugui Borok khatchangui IPFT hapka BJP ko tongmani habo sung IPFT wa bodo na hinai sung sulu ko tak soju tang thai ko hamjagai sung sat no sung boni logi tong na hinai sung tak phela te shaka ati hai support IPFT no tebo buskango thangnani fanruwo Chongbari buskango haire ruk thengrang te party selaijagmani rok tebo buskango nukjakha rotna sadon parawo sung waisi bonoro fil khaimiya ko bachi nor kormi sung slamaya ko mo salga korbu bisini andar klayo Belekha hambai tinoro jara phainero ano subana bagai jati hadofana hamjang bagai borok taklaisno IPFT no waisa jortei sujugruna hinai opposition Nutan Bazar Malbasa o phaiman bagai jotono ang chini 16 poribarni 32 butamno ang lamsogo ani sak byakti candidate IPFT candidate ngai tai party IPFT ngai bonang sini party IPFT bana roi lamsogo hambai Bureau report Tripuri Khorang Rumthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam pyogoi rizakha Bani ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rumthoma Academy wo Tham mai hostelo tongui chawi school pori mano tebo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number